Evo dakle, vidjeli smo rubriku Net News, to su naslovi koje su naše kolege izdvojile. Svakako više informacija uvijek blagovremeno možete pronaći na našoj oficijalnoj stranici zeniceinfo.ba. Vrijeme da pozdravim drage mlade ljude, ambasadore ovoga grada, ambasadore Bosne i Hercegovine. Bili ste nedavno u Srbiji, bili ste u Mostaru, sa nama je Adis Čolaković. Imamo kolegu istog imena i prezimena. Vi ste zamjenik koordinatora mreže mladih Medžlisla Islamske zajednice. Naša draga, mogu reći naša draga, Teona Nešković, ovoga puta članica Ureda za mlade odbora za međureligijsku saradnju u našoj zajednici. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, evo Kurban Bajram, tebi veliko hvala što si odvojio svoje slobodno vrijeme pred veliki praznik, evo da gostuješ. Povod za gostovanje, bili ste u Srbiji, o čemu je riječ i kažu da je bilo izuzetno dobro i predsjednik mi je rekao da je izuzetno zadovoljan i preporučio tebe kao gosta, kao nekoga reprezentativnog ispred mladih ljudi koji evo, treba da gostuje u ovoj emisiji da predstavlja naš grad. Prije svega hvala vam na pozivu što ste nas ugostili ovdje. Bili smo u Srbiji, tačnije u Sandžaku, u gradu Tutinu, kod nama dragih ljudi. Bili smo u gostima gradskoj upravi Tutina, gdje su nas ugostili od 11.8. do 14.8. sa svim smještajem, gdje smo imali sadržaj. Oni su to nazvali Noć Zenice u Tutinu. I bilo je mnogo lijepo, gdje su naši članovi mreže mladih Medžlisla Islamske zajednice Zenica sa mladim umjetnicima grada Zenice održali prigodne programe, 2 večeri. Prvu večer smo imali veće poezije u kancelariji za mladi u Tutinu. Drugu večer smo imali veće sevdaha na akvaparku u Tutinu isto tako. Bilo nam je mnogo lijepo. Kako su njihovi utisci? Kako su oni bili zadovoljni? Pa, bilo im je drago da dočekaju tu mladost tamo, jer je to 13. je dan mladosti i dan mladosti u Tutinu. I bilo im je drago da 40 mladih ljudi iz Zenice dolazi tamo i da nas dočekaju. I stvarno lijepo su nas dočekali. Imamo jake utiske i poslije svih ovih dana ovdje u Zenici, od kad smo se vratili, od kad smo tu, mnogo nam je, još uvijek se nekako vežemo za Tutin. Kad je pitanje mreža mladih Medžlisla Islamske zajednice, možeš malo predstaviti tu mrežu? Pa mreža mladih već postoji. Mreža mladih Medžlisla Islamske zajednice iz Zenica postoji već nekih 2 godine. Aktivni smo u posljednjih godinu dana, gdje imamo dosta projekata. Zahvaljujemo se vama što nas pratite kao radio televizije Zenica. Dosta projekata radimo. Trenutno imamo projekat za Kurban Bajram gdje su mladi Medžlisla Islamske zajednice Zenica sabrali određeni novac gdje smo kupili kurban. Svi oni islamske vjeroispovijesti su upućeni da, naravno, da Kurban Bajram, ako Bog da, dočekujemo od sutra. I ako Bog da, naši članovi su sabrali određen dio novca kojim ćemo mi uplatiti taj kurban i dodijeliti domu porodica. Odlično. Dion gesta. Kada je pitanje Tutinu, kako se tebi sviđa? Možeš nam opisati taj grad? Pa nekako su me jedva nagovorili da se vratim ovdje ponovo u Zenicu. Bilo mi je prelijepo. Našao sam dosta prijatelja tamo, naravno i djevojaka, što mi se mnogo sviđa. Djevojke su mi mnogo lijepe. Nekako je, mi njih ne možemo dočekati ovdje u ovom gradu sa toliko ljubavi, sa toliko ljepote i sve. Faktički osjećali smo se kao u svojoj kući i mnogo nam je bilo lijepo, naravno. Kako meni, tako i svima ostalima. Dakle, divan put, lijepo ste predstavili naš grad, saradnja je vjerovatno, hoće oni pokušati doći kod nas da uzvratite. Naravno, ako Bog da mi njih očekujemo negdje krajem septembra, dolaze kod nas, ovdje u grad Zenicu, gdje ćemo imati određena neka druženja, programe i naravno želimo da nastavimo tu saradnju sa gradom Tutinom i naravno sa svim ostalima koji to budu htjeli.
Veliko hvala za ove odgovore. Evo da uključimo Hvala mladu vama. damu. Moram da čestitam, upisala si fakultet. Koji je fakultet u pitanju? Hvala. Međunarodni odnosi, diplomatija redovno, a filozofija vanredno. Svaka čast. Ona je uvijek bila od početka nekako naš član, naš kolega, mogu reći, aktivna u mnogim organizacijama u gradu, djevojka koja je imala već viziju, koja se dosta trudila i radila na sebi. Ovoga puta, evo, Međureligijsko vijeće, vi ste bili u Mostaru, tako? Jeste. Čemu je riječ da malo? Pa bili smo 4 dana u Mostaru, nas 5 je išlo na te susrete mladih iz Zenice i na tim susretima mladih je bilo nekih 15 ljudi iz 15 ili 16 gradova iz Bosne i Hercegovine i bilo je zaista jako zanimljivo. Bili smo smješteni u mjestu Potoci, u blizini Mostara, zapravo na ulazu u Mostar, u duhovno-rehabilitacionom centru Emaus. I smještaj je zaista bio divan, ljudi su nas tamo prelijepo dočekali i naravno bilo je jako dobro organizovano, kao i svaki put kad to organizuje Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine. Seminar je bio jako zanimljiv, obrađivali smo nekoliko tema, a osnovne teme su bile vještine liderstva, vještine zagovaranja i javnog zastupanja mladih i djece i vještine javnog govora. I tu su na neki način bila izbalansirana i predavanja nekih stručnjaka u tim poljima, ali i neke praktične vježbe. I svakako smo uspjeli upoznati ljude iz mnogih drugih gradova, družiti se. Jedan dan smo išli na izlet u Mostar, obišli smo Tekiju, odnosno Vrelo Bune, Franjevački samostan u blizini Mostara i manastir Žitomislić. Tako da i naravno bili smo i na Starom mostu, obišli smo i grad malo i to je zaista bilo sve skupa jedno prelijepo iskustvo. Također mogu reći da smo mi iz Zenice bili zaista jako aktivni na tom seminaru, više puta su nas pohvalili. Čak su zvali i našeg sekretara Kenana Hodžića da nas pohvali. Mi smo nekako tu domaći na tom terenu, mogu reći, jer se radilo o omladinskom aktivizmu, o zastupanju mladih, a mi smo svi, evo kao što ste i vi spomenuli, aktivni u nekim drugim nevladinim organizacijama, tako da smo tu dali jedan jako lijep doprinos tom seminaru. Vi ste izuzetno mlada, ja sam rekao talentirana, vrijedna osoba koja radila na sebi. Kad ste se učlanili u Međureligijsko vijeće, ja vas lično poznajem i vaše roditelje, kad ste počeli da putujete, kad su kolege, vaši vršnjaci počeli da putuju, da li ste vi osjetili da se ruši ta stereotipija, to ono ovako, samo naš kraj, naš region, naša religija, naše predrasude, naš strah od drugačije? Da, pa svakako, evo, mogu reći da sam ja okružena i u porodi, što se tiče porodice i prijatelja, ljudima koji zaista nemaju nikakve ni predrasude, ni stereotipe. Ali sretala sam se sa različitim ljudima upravo kroz te projekte i mogu reći da zaista kroz sva ta putovanja i kroz te seminare i druženja se upravo te predrasude ruše. I to je cilj svakog ovog međureligijskog susreta i to je ono čemu mi svi težimo u Zenici, u našem uredu također, posebno na tome radi Kenan Hodžić, naš sekretar. Da, ga moram pohvaliti, oduševljen sam koji putuje, koji zaista sve konfesije, ima divne prijatelje, od sveštenike, braću, efendije. Potkovan je toliko nekim znanjem da budemo blokirani nekad, koliko čovjek zna, koliko voli, koliko je duhom zaista dobar čovjek, dobar i koji širi tu ljubav i uspio i zaista ga trebamo pohvaliti. Jeste, a ti međureligijski susreti stvarno to zbližavaju ljude na taj neki način. Evo, sad kad smo bili u Mostaru, bilo je par primjera, mladi su bili iz nekih manjih sredina u Bosni i Hercegovini i neki od njih se nisu nikada susreli sa ljudima druge vjeroispovijesti, druge nacionalnosti i tako dalje. I kad su se prvi put susreli sa, tako da kažem, drugačijim ljudima, bilo im je zaista zanimljivo. Nisu imali neke posebne predrasude, željeli su da čuju što više o drugoj religiji, da se upoznaju i zbliže i to je stvarno jako lijepo bilo. I širimo ljubav i znanje, to mi je drago. Ja ću samo zahvaliti za ovo gostovanje. Iskoristit ću prilike unaprijed da čestitam Berem Šerif Mubarak Olsun. Hvala što ste odvojili svoje slobodno vrijeme. Mi ćemo naravno surađivati, kad kažem mi, ispred javnog preduzeća Radio Televizija Zenica. Vama poželjeti puno sreće u školovanju Teona. Očekujemo vas ponovo da nam budete da prenesete utiske 2 fakulteta. Uporedo nije lako, ali ja vjerujem u vas da će to biti dobro. Hvala. Hvala vama. Da, gledalci, ostanite i dalje uz nas. Evo, napravit ćemo mali predah, pa se vraćamo u našoj emisiji.